الحمد لله شارع الضلال وشارع الحرام والحلال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasang litibang puji fa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iban salam pa Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna mga kami kamaapan sin biyahin doon na brown out. So inshallah subhanahu wa ta'ala continue ta yung panganjian sin kita niyo kitab Aqidatul Wasitiyah yukbal atau syarah kato sin Sheikh Nato Sheikh Sansibar Jamahali. So tukbal ko kanya falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammad Abdullahi wa Rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In pangadjian itukbal sin kami adlaw ini. Pengajian namun katagnan sin kita nyo kitab Aqidatul Wasitiyah. In kitab ini kitab sa halga kagunahan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah magpaham kaniya. In kitab ini kitab haupu da sumugawa mahalga tuud in luun niya. Demikian nasabot sin kita nyo pengajian lima bay. Indeng hama kangan-nganan iban kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin biyang kilnya halam sin Quranul Karim iban demikian nasabut sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasunna niya. In ganap pangadjian amin sabutun na tuhad lawini dahil hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in karidaan niya. Magridain Allah subhanahu wa ta'ala iman demikian in Allah subhanahu wa ta'ala pagdugalan at tawakan pagbungsihan siya. In sifat ini piyag sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala hagin hawabaran niya sarta biyayta niya kato tanyo halam sin Quranul Karim. Dahil nga sifat niya sifat rida magridain Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin ayat siyabot niya ayat panagnaan biyutang sin Sheikh rahimahullahu ta'ala habab ini farman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Bayyinah ayat hikawalu lang sin Allah ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhum wa radu anhu. Nagridain Allah subhanahu wa ta'ala kanila iban damikyanin Allah iban damikyanin sila nagrida pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini daing hama nga ayat rida pagrida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini namay taikatu tanyuin Allah subhanahu wa ta'ala piyag sifat niya hinawabaran niya in siya magrida siya. Unin pagridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala yarda anil amal wa yarda anil amil. Magrida in Allah subhanahu wa ta'ala hakakahinang iban damikyan magrida siya hay siyusuin himinang sinhinang marayaw-yaw. Dahil dihay ni makawa na ito pangadjian dua jinisan in karidaan sin Allah ta'ala. In panagna dahing harwah magrida in Allah subhanahu wa ta'ala hakakahinang. Biya na sinsiyabot sin Allah ta'ala lang sin Allah ta'ala wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kang magsyukur lang sin Allah ta'ala magrida in Allah subhanahu wa ta'ala doon na pagsyukur niyo yan. Dahil diyan ni siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hama nga kakahinang pagridaan niya kakahinang pagsyukur si manusia. Iban damit kaya narukaing ayat suratul Maidah siyabot sin Allah ta'ala law niya waraditu lakumul Islam madinan. Iban nagrida na ako kanyo in agama Islam amunain agama pag-agamahan niyo.
Daindihay ini sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala siya magrida. Magrida ka tu tanyo apabila kita nyo nag-agama sin agama Islam. Demikian inhikar wajinisan sin rida magridain Allah subhanahu wa ta'ala haamil. Amuin huminang sin kakahinang ibadat yaun pagridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin ayat nasabot ta kaina radiyallahu anhum wa radu an. Nagrida nin Allah subhanahu wa ta'ala kanila iban damikyanin sila nagrida day sa Allah subhanahu wa ta'ala. In rida ini sifat sabit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala piyag sifat niya hinawabaran niya. In sifat rida ini bukun siya nakabubutas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin pamahansin sila ahlut ta'til. In rida ini dain dun hakin hawabaran sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hasifat niya. Ar-rida sifatun fillahi azza wa jal. In sifat ini sifat rida, sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia sifatun haqiqiyah. Sifat kasabunnalan muta'alliqatun bimasyiatihi. In ini tima ta'alluq doon pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya minas sifatil fi'liyah. In sifat rida ini lamud siya ring sifat fi'liyah. Kakahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala magrida hamanga sila bariman. In Allah subhanahu wa ta'ala magrida hamanga sila nagmamawa kaniya. In Allah subhanahu wa ta'ala magrida hamanga sila nagpapabuntol sin pag-agama. In Allah subhanahu wa ta'ala magrida hamanga sila nagsusukur. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala di magrida hamanga sila tao kafir. In Allah ta'ala di magrida hamanga sila tao fasiq. In Allah ta'ala di magrida hamanga sila munafiqin. In Allah subhanahu wa ta'ala magrida hamanusia iban demikian siya di magrida hamanusia magdipindi amal nila. Hasabab din dito in rida ini maka na tu pengajian ini ini deng hasifat sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari karidaan nin manusia manjari di niya karidaan magdipindi haka kahinang si manusia. In ayat hikarwa siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratun nisa law sin Allah ta'ala وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Tausin Allah Ta'ala ayat ini وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا وَمَنْ syarat syartiyah hisiu in mamunu mu'minan bariman. In parkala amu insya butten di ini bunuun sintaon namunu mu'minan bariman. Namamarat saya pa Allah Ta'ala iban namamarat saya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wairun nakalamud din tao kafir. Iban damikian wairun nakalamud din di ayat ini intaw munafik. Bang sopa may nabuno yaun mu'minan bariman pa Allah Ta'ala iban namamarat siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta impagbuno niya yaun mutaammidan piyagtuuran niya yuud na biyuno in bariman dihay nakagwa in pamuno amu indukon piyagtuuran kaya laungan nakagawa day sa bendi ayat ini apabila in makabuno bata-bata wairu akil, wairun akkal bata-bata iban minsan siya malago na wairun akkal di makalamu din diha ayat ini in pagyanon din diha ayat ini amuin taon na muno in biyuno niya yaun bariman sarta piyagtuuran niya
bukun siya nalaung, bukun siya bata-bata, bukun siya way akal, tiud niya tuud biuno imbar iman. Unin tungbas niya, at tabakan unin siksa niya. Laung sinallahu ta'ala fajazauhu jahannam. Intong basing kakahinang neon jahannam. In jahannam ismun min asma'in nar. Ngan siya ring hakangan nganan singkayo jahannam in pagtawag. Ngan singkayo halam sinarka in pagtawag kanya jahannam. Amoy at impanag na antong bas. Hamano siya namuno bariman sarta piyagtuuran niya. Impanag na antong bas kanya jahannam. Bukon hat jahannam amuin pakinamun sadya siya singkayo. Ba't malainkan giya napansin Allah Ta'ala, khalidina fiha, tumaptap siya maghula daynun ha jahannam yaun. Bukon siya temporary maghula, bukon siya hangkaray maghula. Sa laong sin Allah Ta'ala, khalidina fiha, tumaptap siya maghula daynun ha jahannam yaun. Ini katunya wa ghadiballahu alaihi. Iban karugalan siya sin Allah Ta'ala. Dain dihay ni makawa na tu daing hasipat sin Allah Ta'ala al-ghadab. Pagdugalan ni Allah Ta'ala. Bukun sadya siya magrida, bukun sadya siya umulong ha manusia, bukun sadya siya lumasa ha manusia, ba't malainkan daing hasipat sin Allah Ta'ala al-ghadab, pagdugalan siya. Isu yung karugalan sin Allah Ta'ala. Biya na sinasabot ha ayat ini, apabila in manusia namuno siya bariman, karugalan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ghadib, dugal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in iniring hasipat niya. Daing hasipat sin Allah Ta'ala, sipat hikatu hakabasaran niya. Ini kaupat niya, wala anahu. In tao namuno habar iman piyag tuuran, ini kaupat tong basing kakahinang niya yaun. La'natun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In hati sin la'nat, makalayo na siya daing rahmat ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimatong basing kakahinang niya yaun. Wa'adda lahu azaban azima. Iban tagamahan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinsiksa sa lagu-lagu adlaw akhirah. Unim makawatarin diha ayat ini. Amin ayat siyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suratun Nisa. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Imakawat na to din diha bab ini. Daing hasipat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ghadib, pagdugalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuno siya daw, kuno sin Allah Ta'ala dugalan ha manusia, apabila im manusia nakahinang sing kakahinang amuin kadudugalan ataw kan kabubungsihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insumunu ayah siyabuti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala rin diha bab ini, ayah suratu Muhammad. Law sin Allah Ta'ala, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. In ayat ini, law sin Allah Ta'ala ذلك, in ذلك ini al-musyaru ilayhi ma sabaq. Amin ayat nasabut nakauna rin ha ayat ini, amunan farman sin Allah Ta'ala, فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه وأحبط أعمالهم. In ayat ini langsung Allah Ta'ala, biarin na baha apabila sila in manusia patayon na si malaikat, karena narak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magkawa niya walihan si manusia malaikat. Yadribuna wujuhahum,
Duba kun sin malaikat imbayho nila. Wa adbarahum iban sintay kuran nila. Unoy sabab? Dhalika bi'annahum uttaba'u ma askhata Allah. Sababing kakahinang sin mga manusia ini, hinang nila in kakahinang amuin kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban damit kaya mga manusia ini, wa karihu ridwanahu, iban mabungsi sila, maliso sila huminang sin kakahinang amuin kakahinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil di ayat ini, damit kyan makawa na to pangadjian in Allah subhanahu wa ta'ala pagbungsihan. In Allah subhanahu wa ta'ala pagdukalan. May ta siya diukalan dahil di ayat ini. Sabab in kakahinang sin mga manusia ini, himinang sila sin kakahinang amuin kabubungsihan at tawakan kadudukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunu ayah, siyabot sin Allah ta'ala suratul Zukhruf ayat ikakaiman taglima. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum. Falamma asafuna intaqamna minhum. Laung sin Allah ta'ala, hawaktu man laungnya asafuna, hawaktu man dimugal sila kamu. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyong basan sin Allah ta'ala yung kakahinang nila. Pagkain sila di magrida, hakabayan sin Allah ta'ala, siulang nila yung kakahinang amuin kababayan sin Allah ta'ala, hati niya himinang sila sing kakahinang amuin karurugalan iban kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah ta'ala, intaqamna minhum. In intaqamna ay atawakan intiqam, laung niya asyadul uqubah, amuin sa ngi siksa, sa lagu siksa dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya hangkan sila siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin siksa maulul, sin siksa malago asabab sin kakahinang nila. Unin hinang nila, iminang sila sin kakahinang kabubungsihan at tawakan karurugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunu ayah, siyabot sin Allah ta'ala suratul Taubah. Laung sin Allah ta'ala, walakin kariha Allahu imbi'asahum fasabbatahum. In ayat ini, ayat timurun ng mga sila munafiqin. Hawaktu man naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban kasahabatan niya magjihad fi sabilillah, wayrun miyagad yung mga sila munafiqin. Wayrun sila miyagad. Sabab in kakahinang sin mga sila munafiqin, makadsadya sila at pabilay kasanyang pakinhawabaran nila. Bang mabot na yung kasigpitan, tumampal na yung kakahinang nila. Di na sila makad na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung sin Allah ta'ala, walakin kariha Allahu imbi'asahum. Amuin minsan sila miyakad, di dahi kasugin pag-akad nila pagbunuan. Minsan sila miyakad nagjihad fi sabilillah, ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dahi katabang. Sababing kakahinang nila bukun tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay pagjihad fi sabilillah, ini ibadat. Dahil nga syarat supaya matay may amal ibadat, si manusia subay ikhlas in kakahinang niyaon pa Allah ta'ala. Na minsan sila miyakad, wero nakapuusan, sabab bukun na tulos ikhlas in pagjihad nila, hakar na siyang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi ni makawa na ito pangadjian, in Allah subhanahu wa ta'ala, aun
sifatnya kariha. Hati ni adiknya kabayaan yang kakahinang si manusia yaun. Atau kan diknya karidaan. In kakahinang yaun. In sumuno ayat kahinapusan. Dan dihababi niya suratus Saf. Siabot sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nang sinallahu ta'ala. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. In ayat ini siabot sinallahu subhanahu wa ta'ala. Launya kabura ay azumah. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. In kabura maqtan, sa lagu-lagu bungsi dukal sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya bukun hat diukalan siya. Sa malaguin dukal sinallahu subhanahu wa ta'ala mga manusia ini. Hadar sinallahu ta'ala. Unin kaya bungsihan sinallahu ta'ala kakahinang. Dan di ayat ini, an taqulu ma la taf'alun. Amuin mamissara kamu. Mamuong kamu. Sa di niyo paghinangon. Imbisara niyo. Ini kabungsihan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasabab din dito, in iman bukun sadya magbisara. Ba't malainkan subay mag-amal. Al-imanu qawlun bil lisan. Ipamong sindila. Amalun bil arkan. Hinangon sinanggaw takbaran. I'tiqadun bil janan. Parat sayon simpangatayan. Yazidu bi ta'atir rahman. Tumaasin iman bangkaw nagtaat patuhan rahman. Wayang kusu bi ta'atis syaitan. Iban mabain pagiman apabila kau magad hakakahinang sin syaitan. Hasabab din dito, di mamarahi manusiin magbisara sadya siya. Ba't malainkan subay niya ang gautaan. Bang in manusia magbisara sadya, di niya pag ang gautaan ang kakahinang niya yaun. Kabungsihan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya rin di ayat ini, makawa na tuday nga sifat sinallahu ta'ala al-maqt. Hati niya pagbungsihan in Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu yatafawut in bungsi atawa kandukal sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di siya magsibu, magdepende na sadya. Hakakahinang sin manusia, amoyat tu inday nga mga pangadyan, ikatukbal na mo kanyo. Haadlawin ni wa insyaallah subhanahu wa ta'ala, ganapan na tu'man ha adlaw susungon, inday nga mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kahukuan niya, in nakawa na to sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ha pangadyan ini, in Allah ta'ala magrida siya ha kakahinang si manusia, iwan magrida siya hinang si manusia. Iwan damikan Allah subhanahu wa ta'ala pagbungsihan, iwan pagdugalan daysab ha amuin manusia. Damikan magdepende sa kakahinang si manusia. Bang siya himinang sin kakahinang amuin karidaan sin Allah ta'ala. Wayron pagduarwa magrida kanin Allah ta'ala. Bang isab siya himinang sin kakahinang amuin karurugalan. Atawakan kabubungsihan sin Allah ta'ala. Damikan bungsihan atawakan dugalan kanya in Allah ta'ala. Asabab dito in mawajib hatiap-tiap bariman, huminang sa sin kakahinang amuin karidaan sin Allah ta'ala. Iban damikan aniban niya in kakahinang amuin ikadugal kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.